Maya pas sisilimpo kaya katamuan, Miyerkules kay batning Epipanya. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa ring makatuking intentiones, para king kapasalamatan, Steve Amoroso and family, Mr. and Mrs. Rico and Veronica Soriano and family, Dison Baez, Dolatre and Valerio families, Mr. Alvin Laison, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Mel Basilio, Jomel Cruz, Aaron Chan Sayag, Apple David, Gian Carlo Henson, Jan Siksyon, para king personal na kayadwanan, Lino family, Bobby Soray, Carmelo and family, Phil and Janet Castro and family, para king ligtas sa pamaklakbe, Leonardo and Elenita Concepcion, para king malaguang kapaldanan, Liserio, Marilu and Belen Lapos, Aurora Benito and family, Nida Tuason, Merla and Olga Mangalus, Jaime Padua, Ron David, Myralyn Sanglao, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Jess Tina Fernandez and family, Fred Benito and family, Ernesto Soriano, Nel Gomez, Conrad Magtoto, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dizon, hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alananggang kapainawan ng kapatad tamo mayangon abye, Maria Aurora de Alban, Jesus Eduardo Gozon, Ricardo Pino, Epipanya Gozon, Epipanya Toledo, Juanito Ferrer, Clarice Joy Gomez, Mac Robert Torres, Wendell Dizon, Hector David, Liza Maglalang, Onofre Villanueva Sr., Macranita Babes Gomez, Sunny Tan, Remedios Lino, Ruben Flores, Anida Galang, Antonio and Alicia Ponce, Elsa Gomez Dizon, Emmanuel Matsimoto, Democrito Aizon, Martin Angeles, Juliana Dino, Maria Teresa Morales, Ramon Rapi Hison, at ding sa Blancaladua Kim Purgatorio.
Talakad tamo po magkiabay kantay dalit na pamuklad. Maya pabalita, ni bait siya. King Legyoning pa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya kaanti mo rin, Maya pasisilim po, maya pasisilim po, amo. agkataning Diyos, tamo mitatakutan, nung sa pantaya ka. Mo paborean ing kaya kang takot manimuna kimbiya mo. May kaya kang kapikakunuan o isipan na mayap. Ing Diyos, kalugurana ka. Ating lugod mo kaya, ating lugod na kaya ka. Yasa ng santungan at panibatan, ni kaya kang lakas loob, kaya kang tapang, ni kaya kang sikanan. Karing panahon maging may natamong paulining takot tamong kapikakunwan, mangyatang kapatawaran kin Diyos, tanggapan taming krasya ni kayang pakalulu. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasalak bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko, ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, ring sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingin panalangin niyo po, king Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, kimpangapataw ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po, ganakantala rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin. O Diyos, o sala ding sablang bansa, ipagkalubsan na kaya kami ing tula ng alang kupas sa kapayapan, at katman mo kami king sala ante mo nung makanano mong kitmuan ding puso daring kaya kaming pipumpunan. Iti aduan mi kapamulataning ginaming Jesucristo kanak mo, ang mabibiyat magari kambe mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pangmasang ibot, kimunguna ng sulat sa Juan. Pakamalan kong kakaluguran, ang tining maragul in lugod ng Diyos kaya katamo, sukat tamo namang kakalugod. Alapang bitasang menakit king Diyos, dapat nung mikakalugod tamo, at yu kaya katamo ing Diyos, at ing kayang lugod maging ganap kaya katamo. Balo tamo, king manatili tamo king Diyos, at yo manatili yo kaya katamo. Uling pigkaluba, katamo king kayang Espiritu. Ikit miyo at patutuanan, king tinubod ne, ningig pa ing kayang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing ninumang mipapasyag king Jesus, ya ing anak ning Diyos, manatili ya king Diyos, at ing Diyos naman manatili ya kayo. Balutamo at panawalan in lugod ning Diyos kaya katamo. Ing Diyos lugod ya, ing manatili king lugod, manatili ya king Diyos, at manatili nemang kayo ing Diyos. Maging ganap ing lugod kaya katamo, bang malyari tamong marap ay alang takot king aldoning pamanukum. Uling keti pa king yato, imbieta mo kalupanen ning kang Kristo. Alaya pang akayabet, takot ing lugod. Uling tatabi ning ganap alugod ing takot.
paganap in lugod na ning ninumang ating takot, ulingin takot kakambal ni ning kaparusan. Ingamano ning Ginoo, Salamat King Diyos. dalit apakibot, ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa sumuyula kaya. Ding sablang ari, dukula, arapana, at sablang bansa, sumuyula kaya. O Diyos ko, ingke kangari, kekayang turuanan matul, alang pangabiran. Kingke kang ustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingkeyang balayan, at kareng mayayalipit, ibyena ing katuliran. Ding sablang ari, dukula, arapana, at sablang bansa, sumuyula kaya. Ding ari ning Espanya at ding aliwang kapuluan, wisda kayarang iyang pang. Ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula, arapana, at sablang bansa, sumuyula kaya. Sagipano ring pakakalulong kayang daralong, at ding taong mipaimburisan, o mangailangan kasawpan. Lunusano ring mayna at kalulu, at iligtas no ring alang agyo. Ding sablang ari, dukula, arapana, at sablang bansa, sumuyula kaya. Talakad tampuban parangalan ing mayap abalita. Ligaya kang Kristo, ami pahayag king mabilog ayato. Ligaya ka ring sablang maniwala kaya. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkan San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kay badang kinabsi lingating libo lalaki, agad-agad nung pepa sa ken Jesus king bangka ring alagad na. Inutos na king magpainawal la king Betsaida, king kangatba na ning pangpang ning dagat-dagatan, samantalang paulyanong ring tao. Inyang mebengi na minukyat yaking bundok, ban manalangin. At yung bangka, libutan ning dagat-dagatan, samantalang Yesus, tuyang magdili-dili, king mamala. Ikit na la ring magkakasakit, babakse, ring alagad na, uling sa sagananda at sa salangsangan, ingangin. At inyang ganingaldo, pintala na la, lalakad ya baboning dalong. Lagpusano sana dapat ikit deng lalakad baboning dalong. Balada multuya, inyami pakulisak la, uling ikit de, at mi takutan la. Agad niyang migsalita ka rin, Jesus nga na, ako tatakot, ako Jesus. Magpanatag kayo. Sinakaya king bangka at ingangin tinok nang. Tutulang may nga pumulala ring alagad at erabalo yung karelang isipan. Uling era ayin tingjan ing kabaldugan na ring tinape at daabot isipan. Kapatading may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyon ng igpampo ng anak, panibal ng Espiritu. Amen. Do not be afraid. Eko tatakot. At iko pong dara, kahitang kay nakana, may garal yang magmaneo. May schooling, kayang driving. Tiro din mag-drive. May exam ya para may kalisensya. May pasarya. At may kalisensya ya. At ilang family car, at ilang saken king bale. Dapat ang yang may garal yang magmaneo, may pasarya king exam para magmaneo, at inyang lisensya, eman magmaneo. Eman ginamit itang lisensya na, eman migmaneo. Baliw po, bakit? Tatakot iya. Ane katakot. Sabihan dapin, sayang, kinangwa ka pa mo lisensya, mag-schooling ka pa mo, mo ginamit. Po migmaneo, papamaneo ya, magsakay ya. O nang kayo, mag-commute niya pa, nangyang atila sakin. Minsan pong bengi, ila mo king bale, kaya benitata na, ang po'y mana, may attack niya po'y tatang na. Mika heart attack niya po'y tatana. At iyang kaya beda bale, tilang sakin, king waning susi, sekede keng kotsi tatang, and she drove to the hospital, which was quite around 20 kilometers or more. Delane keng hospital, itatana, alay man takot. At po kaya mitakutan ngayon eh. Before, she was so afraid to drive in spite of her license, her training, and she's prepared for it. How come when her father had a heart attack and nobody's there to drive, she easily, confidently took the keys of the car and she drove her father to the hospital? What gave her the strength to overcome her fear? Nano po? It is the love she has for your father. Uling lugod na, kantatang na, itang takot, misan mo mitda. When you love, you can easily overcome fear. Potang dakal ka patakot kayong puso mo, pota, pamasikan ing loob mo. We do not overcome fear by self-defense. We do not overcome fear by armoring ourselves. We do not overcome fear kasi ating kong bodyguard. No. We are not afraid because of love, of our relationship. The first reading for the 1 John chapter 4, it talks about God as love. Do not be afraid. God is love. And there is no fear in love, for perfect love drives out fear. Potang dakal kapatakot kimbie, pota pamasikan ing lugod kimbie mo. You don't have that confidence yet. Do you remember Saint Francis? He's a son of a wealthy merchant. His father owns a textile company. Nung unang panahon po, kung gumagawa ka ng tela, you produce textile, nung unang panahon, mayaman ka. Kahit naman ngayon, di ba? And Francis should inherit that business. Should inherit a very lucrative business, a comfortable life. Why was he not afraid to let go of the material things he's supposed to inherit? Bakit hindi natakot si Francis nung siya ay dapat magmana ng napakaraming kayamanan ng tatay niya? In fact, mayroon pang kasabihan na he really let go of what he was wearing, no? Before his father, likas na yung malana and left naked.
Not afraid. Bakit kaya? During that time, he was embraced by the love of God. That he was immersed and possessed by the love of God. He was not afraid. Paano kaya? Baka magugutom ako. Baka wala akong ipon. Baka wala akong mamamana. It was not a concern for Francis. You can also mention Mother Teresa. She came from a good family in Albania. But she was not afraid to touch the sick, to visit those slums. She was not afraid of her safety because every day she was walking with the perfect love of God that drives away our fear. No one who fears is yet perfect in love. The disciples in the gospel, they were riding a boat. Do you remember the gospel before? Yesterday or 2 days ago? Jesus fed the 5,000. Before the disciples, yung gutom ng mga tao, pinakain ni Kristo, 5,000. One of the greatest miracle I could imagine. The sick, He healed the sick. And yet Jesus, out of concern, sabi niya, mauna na kayong magpahinga. Go to the other side. I will disperse the crowd. No? Parang si Jesus pa po magtimpok pa, magsabi ka rin tao, and yet for them to rest. And yet when they were in the middle of the boat, nahihirapan po silang sumagwan because they were against the current. And maybe the boat was not stable. And then Jesus was walking by the water. They did not see Jesus. They saw a ghost. Hindi po nila nakita si Jesus. Ang nakita nila, multo. Hindi po nila nakita ang Diyos. Takot ang nanguna sa kanila. What is the word of Jesus of assurance? Do not be afraid. It is I. Be calm. Did you know that the word do not be afraid? I just read. No, it is mentioned for almost 365 days or 65 times in the Bible. Parang sinasabing araw-araw, araw-araw. If you read the Bible, it's telling you, do not be afraid. Do not be afraid. Especially in this time. Especially this COVID times. Especially in this very violent situation we have around us. Especially of the many news that are not encouraging. Let our faith and the love of God embrace us to be courageous. Take courage. It is I. Do not be afraid. Ako, sa tingin ko po, kaya natatakot po itong mga disciples, isa lang po ang nag-iisip ko. They fear because of the unestablished confidence and relationship of the disciples with the love of Jesus. Sa panahong ito, parang hindi pa sila kumbinsido sa pagmamahal ng Diyos sa buhay nila. Kaya marami pa silang takot. Do you remember when Jesus was even crucified? Nung nakapako na po si Kristo, si Maria ang natira and Saint John. Nasaan po yung disciples? They were hiding. They were afraid. They were not totally embraced by the perfect love of God that gives you the confidence to go beyond your fear. And yet when Jesus ascended to heaven, they received the Holy Spirit. Most of these disciples, if not all, died as martyrs, up to the point that they felt the true conversion of the love of God, and they easily, with all commitment, gave their lives to Jesus without fear. Minsan po, mayroong pong isang grupo ng estudyante, elementary students po sila, bata lang. Nung usap po yung mga, ano po yung tawag doon, yung educational trip sa mga bata. Kaya lang itong mga bata, hindi ko alam kung grade 1 o grade 2, they were very young. And then, sumakay po sila sa bus. And then they were going to a mountain trail. Papunta po sila sa bundok. Doon sila parang magka-camping.
Doon sila po magkakaroon ng educational trip. Kasama yung mga teachers, of course. Parang alimbawa, parang magpupunta ka ng Baguio, Sagada, ganun, malayo po ng konti. Itong mga bata, natatakot po sila. The teachers felt the fear of the students. Itong mga bata, most of them, first time pa lang nilang pumunta sa lugar na yon. Mataas po yung lugar, zigzag, quite dangerous. Ang mga teacher, ginagawa nila yung parang pinapa-relax ang mga bata. Yung iba nagsusuka, nahihilo, yung iba natatakot, yung iba umiiyak na. No? Mayroong isang estudyante sa bandang likod, he was so confident, he was calm and confident. In fact, he was enjoying the trip. He was enjoying the sceneries. Habang yung kaklase niya, umiiyak, yung iba nagsusuka, nahihilo, at karamihan, nananahimik sa takot. Itong teacher, nilapitan niya itong estudyante, she was quite curious. Sabi niya, it seems you are quite confident and you are not afraid. Why are you not afraid? Your classmates are afraid. Tapos nag-smile itong bata, why will I be afraid? The driver of the bus is my father. Ang driver natin, tatay ko. Para bang the confidence of the child is not about the teacher, it's not about the good boss or insurance. No, no, no. It was the relationship he has with the one who is in charge. Like the child, can we feel that confidence that God is the driver of our life? That God holds our life towards a direction of safety and He will not let us go to a place that would not lead us to Him. Let this be our good news. Spread this good news. Bring confidence to those who are afraid. Tell them, do not be afraid. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tama po. Ing Ginu, paintulot na, ing kakayap da, ding malugod kaya, adwan tangening mitmong kapanaligan, ing lugod ning kaya katang pamangailangan, nga tapong makibat kareng panalangin, Ginu, datangan mo kami, busal ning ligalig mi at takot. Ginoo, datangan mo kami, busal ning ligalig mit takot. Para king Papa Juan Pablo II, ding sablang obispo, pari, relihiyoso, at magpari, katmuano sana ning Ginoo, karing espiritual ng kalam, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datangan mo kami, busal ning lagalig mi at takot. Para king metoyato, panuananes saning Ginoo, king kayang kapayapan, at pamingwane king kayang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datangan mo kami, busal ning ligalig mi takot. Para karing masakit, pakaya paano saning Ginoo, at kambila na katamo, king sablang sakuna, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datangan mo kami, busal ning ligalig mi at takot. Para king kakatang parokya, panuananes saning Ginoo, kapamilataning panyulong taking kasalpantayanan, at kayapan apilubluban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datangan mo kami, busal ning ligalig mi at takot. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Igpa, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Gawan mo kayang karapat dapat karing labis-labis mong kanwanan. Kapamilataning pamanyaw mi karing mi biye-biye agpangking kaburian mo. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Liturhiya ning Eucharistia.
talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutum. Tanggapan sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaning kapayapan, tanggapan mo yung kaya kaming debosyon at katapatan, kapamilatanan ng pamakirake mi kaniting ministeryo, sumulong sana in pamakisundo mi keka at karking kaparaming tao. Iti adwan me kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antemurin, yat nayo reng puso yo, makayat nanong king Gino, pasalamatan taya ing Diyos a ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ing alangangat lubos mahipaya. King Aldo iti, bilalag na kapamilatan ng Kristo ing alanganga mong tangka, king kaligtasan at pepakit me bilang sala ding sablang tao. Ngeni ing ligaya na sinlagbusal mi, binayune ing katawan ning alanganggang larawan. Ulinita kang beding sablang koro ring angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitno yung banwa at king labwad king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. Nganya'y daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyar lang katawan, daya, ning Ginoming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupkim pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka, pirasunet binyene karing ken disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Niya iting tinape, utang miminom kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, kami yang papasyal, hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Inyang yeni gaganakan mi o igpain kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo,
Daraon mi kaya kayong tinapinimbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyerin mo kaming matampang, talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ikpay, Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap na king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding sablang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kasalpantayanan, lalong-lalo na, kaya king parokyami, king Banala Cruz. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay naon at manenayang subling miye, at ding sablang miyango abie, tanggapan mo sana, king gaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kaya kaming kayang esposo, ding apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Kami at banwa, misang banyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, mi pamintuan yay loob mo, keti king yato at king banwa, mi pamintuan yay loob mo, ingkakanan mi, king Aldo Aldo, ibiemo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay, Saul king tukso, nun ikabos king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, kayo payan, at tiligaya manggaman king alanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Pasyag tamo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual a pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasang kuing tanggapan da ka, dapat ing paulinan ning ngening penandit, era katanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka. Emos sana pa yung turot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos, sa igpami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi, ban pagluwalo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye, at marakal na namanayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi kala mo para ka rin sablang tawa mi atasan, ban panigaralan panibata niting virus. Gawang masampat a paralan, ban iwasan ing pamipakalat na niti. Ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan na pong gamat da, ring mitagulaling, king pamaningat kareting masakit, king mitmong lugod kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat, makalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para rin sablang misakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la at manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Pagkalub mo ing kalam mo para karing sablang kakayap da ring sabla, ampong makapakyabeking masampat asaw karing pamangailangan da. Itiaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiye magari kambemo ni kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo po. O Diyos sa malubot, Talakad tamo po. maging sikananda kasana niting sakramento. Ituro mo kesa ng munye matampang ulaga,
king sablang mayep, at ipagkalob mo kay kami, ituro mo kami, king magsikap para kimbye alanganga. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. King nagyoningig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, may daw na. Ko tatakot, pasiknangan nyo yung lugod yung King Diyos at panamdaman nyo yung lugod ng Diyos kaya katang. Salamat, King Diyos. Kayang malayan, ingkawan na kayang papastulan, bakit ipunta mo pa sa